Gelin oturmuşlar yaşayın Kur'an'a Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanir Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا نزلا أنتم بالله في ضلال كبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ey yaratkan Allah, uşul okan Kur'an soğun Kuday'dın kulu Muhammed ümmeti olgun. Ömürzak ulu Kuday vergen, kuyru çıkatanına bana kıldı. Ey yaratkan Allah, şu bendengin bilip bilbeyi kılgan günü soğusu ketip, beş nasılarına olan balavaklarını görüşü, ağa tuğan el yurtuna, iman ver, ıntımak ver, rızkı baktalayın, böyle kutkan argınlık, ellerden sakta yaratkan Allah.